Hello, gagaya matimanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Well, hello mampay kani Kabsat Orlando Galdones dita Canada, ni Kabsat Eileen Ducado, ni Ma'am Alcatlin Umayas, ni Imelda Velasquez ken ni Rogelio de la Cruz. Kastoy ti kunani pagayam tayo adura. Dear manang biyanang, adda kakaisuna nga anak mi ni Bobot. Sana pudpudno anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad kat aday imbaga na sorpresa na kada kami iti asawak. Kat tapno mawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kunana ba nga iti kabitan na panawan? Kat kunana nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga ita sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kunana mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga agpanunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para iti truck. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awagan man ta damagan no anya day ta sorpresa. Ay na. Jak makaid na amang pampanunot no anya day ta sorpresa. Uray siyak nga raw. Jak sa may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Wala na. At mabiitlaan nga raw. Takitaak no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya jay ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mo. Ay, nananang, di ka lang makaruray man. Urayin nyo ka di ang makakawid Basta aday sangkot ko, nanang. Anya ngay dayta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, di sangkot ko. Tao? Sino ngay? Ay na, di ka lang makaruray man. Asawak na lang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, ako. Kapaw dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na. Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Uwan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa niya ibagbagana, mga sawa magaya main. adda nga tan urnong na pangasawa na. Uwan niya. No. Umutang nga ta. Tsaka mau, damagan tan tao no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, Bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una lang. Tanabayagan nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una, tapno, masurpresa kayo. Ay na, nukasta. Adan to nga ron apo ko, mina. Wala na lang. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na tatang. Ay, kasta. Ay na, ay magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na, ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksig no, kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbagan ni Bubot kang kadar na.
Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah! Kaya mag-urnong muna kami, Sige, sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayo, ay aramidan may, tapno agsimpa kayo. Nang runa ka ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kitar ta? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige. Sikati makamaw, mahal. Ada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kunayo nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao. Makamo kaya nga raw. Tatang, tati kahit ko, mismo ako kwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmikin ni Darna. Diyak kaya't nga umutang kayo. Kailangan ka ni Darna. Kasanungay no da maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Hindi yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo nga agsubli dyan syudad? Kasanungay ti trabaho. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. Makipurdiyak pala dito yung lugar tayo. Yala. Ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, ay milakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis nalipata kaon ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Naikit na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apit Tagalog ginubya ni insan bubot? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga mintiayog ti sa una nga Ilocana. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayang. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala, antay. Ay na. Nagpintas ka ginubyanan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo nga insan bubaw. Anya nga tatikin na yat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat, gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo Kahit rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni insang gaw. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas no maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula day tayo di kasinsin mau. Talaka asawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masuro na kiti day jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana.
Napimpintas ngamin nga adayo ni Darna ngam di asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Anya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal dayjay inton may pas nga iti apo ko may anak kao. Aging ngamin itakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ina, inton rumwar ti apo ko may anak kao. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudin ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-ano sa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mau. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mau, takasaritak man ti apo kak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakitakin ka. Ay, wan, namuam ka din no lalaki, wano babae ito'y si Kugmaw, Darna? Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di ah. Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga diyam anugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga ron iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wain, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Taya bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na! Nagpintas ba nga ubing dayto yan? Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak kaw. Una lang, karupro pa ni Darna. Ay na! Ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay, umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Eh, kawin na. Ada mo mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaarami da kun iti cake na, tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kiday. maibusan na tayo taragan nyo akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws? Adapay mo, nagitay tarakan mi ababaw. binulang ngagpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay, Uray maibaws, dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa, ngam awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. ah, ay kadumteng tulat tamot antay. San pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin iji asawam, tagtali na udlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti mangbukal iti anak yaw. Saan asumanursor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na.
Saan mat akas ta asawa kantay? Kasta? Anya kat asaanan. Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga men nga gastawa. Nauyaw kayo pay. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdama ka lang matantay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita ta may papan kanibubot akasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita mi day. Ah, Isu nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan nyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo man nagpartain. Inton makatawan na. ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Bay-banda kami kadin, anak ko. Ta-excited kami nga rot anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi kar aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti crib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito yung crib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mabalin nga agid na ti talo a tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Aywan, nakalako akon iti boryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y crib na. Wen, basta kuyugan nakto nga rod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog kin ni Bebe, Darna. Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mangala. Tagaasimot ni Bebe no panawam. Babalik nga rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Bebe ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? mabait ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Wen nga rod maray. Amin na makakita kasta tibagbagada. Napintas ka na Ay, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nanda pa'y rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, taamangan numairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaom, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may 3 bulan to'y apo ko may. Umay kanta, wa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanwaya. Kunamat ni Bubot ang nagawid di dyan lugar da. Kaya di pa agsublaya. Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo Na. Agsangsangit mo dyan, anak ta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sang sangitan na.
Apay dagita kagawaan ni Bebe nga inhambag maububaw. Rubuatan yun ni baby, tatang. Nanay, gamin, umay danain. Ah, alaan. Sino ti magalakan kuan Kan, apay nga alaan da. Malain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry. Nandiyak imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngaure masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talakitan na? Higit din nasakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalain na karoon ni Bebe. Isugated tayo. Awan karpangan tayo kin ni Bebe. Anya! Kas kamla na buyatan iti sanga timba adanom iti asawak iti daydakan nito. Kas tao na yabain may kadagiti kalugaran may, tadya paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytakat di kam rimrimwar iti balay may gapo iti nalaos abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga agasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyana! Hello gagayam! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Long time no hear, long time no see. Ti pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayong ason, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan te pay ni Lovelyn P. Benito, ka ni Ros Lily Dita Bugias Benguet, ni Esther Draculan, kan ni Kabsat Maria Fe de la Cruz, Dita Kabangan Sambales. Kastimanti ko na ni pagayam ason, dir manang biyanang, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko pay drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kabsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel mi. Impalastog dati kadat anak day ija abroad, amang ipawpaw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anyag ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, kanda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit na kanem. Day takot ti jak pangayatan nga pa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakitam nga raw na napigsakan tapno pagawidin na tan. Di ka aglulupaw. Ala, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan dagiti nurse. Bagkatam ta dextrose mount. Anya, may kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. May sige nga rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan, Manang. At dadan iji balayaw.
Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayan payla ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kankanan da. Tani, pati ni tatang, agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada. Yad ad dadamot. Wan nga ron, iso amasapol amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan asaon. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mo't titaba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lamin na parit-parit. Bakit kinlakay kami na dadakilyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan, iti kayat mi akanain. Umadanin ti apin may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo ngamin ibagbaga aasawn. Malaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad ah. Anya kumapay nga eh. Agipaw itmanain jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau, sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No, may warmi ti pensyon may. Sige lang bayaw. Itik out ang naktulangay na. Ay, masanot kami ngagbitbit iti take out bayaw. Iso ano kaya't mo ti may libre, sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit. Papananta ngayon. Ay mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur. Tanay na ang angragan to'y bukaw. Sige nga raw. Mapantantay nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen kaniplabyaw. Libre pa'y. Ay, di naman agmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsin ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo ka bagays. Bulbulong mat. Aywan kabagis. Nateng dagitoy. Inalaki jay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anya't isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso nakakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti papaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patsam na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan ah. Lakay ka lang arudan. Agan anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa, awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no da kami kanilakay ko aka. Uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay. Ayos laan.
Tutal, ada dya anak may ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan yung da kayo matla ti marigatan, wag sakit kayo kabakis. Ay saan? Tano adda kwarta, saan ka amarigatan ka bagays? Isu nga ayos laeng. Naimbag kayo, pare. Nakapalingki kayo maran kinibaka mo. Ay, wan, maray. Gimatang kami, ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga di kwartaming agasawa. Sabali mo ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yo di abroad, pare Leroy. Wan, kanaimbag ko nam, ta purinar, tinaasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Wan makumikom da nga kasawa. Ay wan, anyat orasan. Ay, alaw naman kahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ay wan, baro talaga. Binulan a baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man, pare. Makapaapal kayo, moy. Ag-expire nga raw na iti taraon nga ipaw-paw iti anak may. Ta di mimat kabaalan nga ibusay. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan, pare? Ay, way. Ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak kan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilang tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang ya panakkin kalakay. Nangina ti mabayadan ditoy. Uray nangina. Ta si kasundak mo't na imbag dikaw. Isu nga raw da dito'y tinangi panakkin ka. Awagam ti anak ta edi abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw, ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan dito yung ospital, nanang. Apay nga min adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya tagbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, Mike. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan, nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kanto lakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, no ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte iti kabsat mo. Ken amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki nagwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mat. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikasuan tayo kit din ti irorwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat-matan, manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar.
Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan, manang. Nujak mapatganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng gandaranang tentatang. Makaungot da no tubngarap ida. Katila maisidsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan ason. Sige nga rod, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya ti tinangdanan ni kanakan lay amang kadwa kada kayo ni ti balayo. Ay, wan! Imbaganan day ta kada kami. Okay. O kailangan kada kayo kanibayaw no siya ti kadwayo kabagis. Ay, kitwan Nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto iti kanan nyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kayat ti sinsinan alutaw, kabagais. Bayaw ni Roy, kabagis, ubay kayong tabangan tayaon. Nakaluto ako. Ay, itanak pala mabisig. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida, kabagais. Dinengdeng as nagpawak iti ikan kabagis. Anya, apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan. Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta. Kasano apo migsa kami ngay no kastama ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayon. Ngambilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo. Tapno maliklikan ti paragsakit nyo. Uray ag sakit ka may. Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital may. Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema. Tada kwarta ni Lea gastusin may. Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan. Nga oray may parait. Tada kwarta mi pagpaagas may bayaw. Pumanaw ka lang nga no kontra ti kayat may. Hoy ha, hala, makamu kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey, makapawang ganas. Ala, ang robot tata, intamangan itirwar bakait. Intag sila ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tante, pasango na ka nata. San amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Tsak maanusan ti ugali na itinadakal mo. Kan may sa, pinapanaw dakmat, isa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Kaduwam ti asawam nga agawid, Lea. Sana, Uncle. Siyak lang nga agawid. Aya, alakit aganad ka nga ron iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulawak matan lakay. Sumurtak mat, agpa-check apak mat. Oras siya kumaulawak. Ay, mabitla ang nga raw tawagak dyan anak ta. Imagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pala ti kwarta ta ata sana tusukatan. Sige nga raw, sigudan tal agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Adda libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan. Tapno libre ti check up kan agasyo. Ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagko na nga agawid ay.
Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kat nasayaan nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron din, ha? Nagitay bigatin apasalubong tabakay. Ay, sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ah, ay na, anak ko, ay andakan. Ay, apay nagkuntong ka, anak ka. Apay akas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taiti o nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarop akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dya lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagayam na dya lalaki. Ano na yan? Nabayagan nga na aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibib turak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga wan trabaho ki jay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang. Isaman jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na. Adabas ti ta kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat? Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Oras siya karoon bakit? Kumaro man ang tisakit ti siya na kao. Kan maulaw ako man lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito'y barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ha? Mala, ni ason pa lati mangkuyog ka na kayo. Tay nak gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit kan ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba, iti salmi mo ta nagbano ka na kwarta. Mala, baybayan yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnusin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kayo mabalin abaybayan. Patpat ganda kayo, mate, nga anak may. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel mi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi idabaybayan. Kat agtintin nulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ija abroad, katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin ije tiyendaan. Halakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Biyana!
Pakasaritaan ni pagayam tayo nga Antonio, sana pudpudno anagan, tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, hello kani Lea Lenny Rualo, kandagiti parents na Rhea Canluel, ni Ma'am Arlene Gotgot, Jeric Soriano, kani Ma'am Rosita Madayag. Kastiman, tikuna ni pagayam Antonio. Dear Manang Biyanang, upat dagiti anak mi iti asawa, kung saan daan na paraburan iti anak. Isungay iliwan mi kinibakat ti madaan iti apu ko. Kat ti buridak nga anak mi tayan tinamnama mi. Pilpilitan mi ang mga sawan, barang iso ti makaipaay iti apu ko mi. Rogyak nga rod, ti agsalaysa. Marisa Lumay, lumabasakpay. Kawan na, pare Antonio, nagapwam. Ay, nagkapuak man dita istor. Napanak gimatang iti mantika. Ay, apukom na kita maray. Ayun, pare. Nagbakasyon na dito balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpeng da nga road. Mabanugak nga agan anawa kadakwada, pare. Ay, mayat kiti Tandaan, anawa Marisa Lumay. Ang emda kami ngay kini kumaray. May na awam pa'y uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngem awan mo't uray may sa anak-anak kadakwada. Apay nga tangay, pare. Kasano aya, kaya may sa nga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagpaday jayain. Ay, oray atabak nang, pensyonado pa'y. Kung makidi Di may dua nga anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asan da anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan, sada nagden na. Andiyan ngay, awanan na. Naladawan, bumakit dan nga agpadpada. Ayun, gaya man niya. Ay, may sasaanin ang makaanak niya asawa na. Iso nga, ay, awanan ti pag-asa. Anda pa'y, pare. Ah! Jay buridak nga anak yaw. Ningay Alfonso, pangasawaan yung tapno makapututan. Ibagbaga nga ro na mga sawan ngam ay na di na kayat agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min dita istor niya Andrea no kwakay. Na barbartak. Asawa mo ti bagbagana. Kas di na day nga anak may. No na partek makasasawa. Ngam no limpyaw agbaak ka naw. Anya? Nasaya at tadakan Antonio Lakay. Nabartek man na nasimbang petjanak ta. Anya, apa nagagapuan na ka naw? Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamataran na nang talang asawa tikat ko. Asawa, tatang. Ay na, Alfonso ay. Mag-asawa ka man ay tanapartek ka. Ay, Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no? Nakasyat ka. asawa, tatang. Ikanda man nito asawa. Makasasawa ako. Diyak kaya't nagbak. Asawa, tikat ko, tatang. Ta sino may, timayat na makiasawa kang kangay, no artek ka may. No limpyo ka. Di mo ibagante kasta lukaw. Basol yun, magbakal. Na! Tatang, kaya yun na. Aglaklakayak. Ito, nagtipantalon ka, ha? Ay, Ika naman kititi, Arman. maturog ka kay Deng. Inton mausawan ka sa kaagbirok itermam. Kasano ang kaya nakangay no nabartek ka mait nga garam. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa, tatang. Na! Asawa, titi, jukanyak. Umayos, asawa ka rin. Mano amin dagiti apo ko Marisa Lumay. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union. Mindanao kan Isabela. Jak mabilangan no manuda, taaduda maray. Ay mayat ata na paraburan ka iti adu nga po kumare. Uwan kasanumat nga men.
Nagado dagiti anak may iti day dilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sa laang antisan ang asawa nga anak yaw. Wen mare ni Andrea. Apay, manutawan ni Andrea Maray. Bumakit mo tanabalasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Ngam di pa'y lamaki asawa. Apay, awan pa'y nobyo na, Maray. Agdamot, idi, ngam nag-break damot. Jakman amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sabali jay nobyo na ide. Ay, agpadadan nga agbaak ijay anak minukas-kasan no, Maray. No, ginusto da kumadagit anak tayaw. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dya anak may, Maray. Tamang nginumay. Ay na, gaga ngayon iti baro da ginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa inton mga asawa da. Nang runan no adantun putot da. Nakaring ka magaya, main. Unak no asino ti agkape dito yung kusina. Si ka magaya, Alfonsaw. Tatang, sakit yung ulo. So, naladaw ka nakariing. Tagasanawa saan nagsakit na ita ulaw. Kaya diretso mo tinumbaw. Ala, agawam dag kapay tagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw, tatang. Intag birok itermam. Ha? Kunam asawa ka din tag sapul itermam. Adaw ti mabalin mong arman di ta kaaruba. Anya? Ay, agtal na kayo man, tatang. Sa natili bagbagayo. Nagkuna ang mga asawa ak. Awan iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagit tagitimbag-bagam idikalman. Saan mo natili bagbagayo, tatang? Kababaing na kita nga'y bagbagayo. Ano nabartag ka, nakarit ka ang mga asawa. Hingam no limpyo ka. Kas ka may lang aron natuktukan abisukol, wanuladdag. Ay, jakpagan ano ti mga asawa. Kay ket ko tagbaak, tatang. Anya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno adamot bukod mo a pamilya. Apay, di mo apalan dagiti kakabsat mo. Addan asawa da. Addan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag nga urawan asawak nanang. Pagan anong da asawa? No isukat na kantumol lang. Itayan nyo man ni asawa ni insan gaw. Sininaan nan ket simurutan iti sabali a lalaki. Ay, katilyam nga mintay mapagtalkan a babae Kinugarang ganjang mga min di asawa ni insan mo. Wen, anak. Depende iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang. Tatang. Iso apang nga asiwan. Tadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko bakit. Ni kumangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Ngam agbaak ka numat. Huwag nga ron no, nabartag kaya't namot ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga tayo ti pudno amarikrik na dya anak ta. Asawa mo ti ibagbagan ano nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. huwag nga ron Diyak, amaw di nga anak mau. Saan amaw awatan? Gumatak man iti arak, Andrea. Ne, Alfonso, may salang Di ka kayat alakwan iti adaw, tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Oo, Andrea. Di ba, agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta, Promise. Alam, may sala nga buti, Andrea. Agas, di ba no? Tanabanuga ka naggapo dyan talo? Sige, nga may salang agawid kan no maibos mo ti may sabute. Andrea. Masaman pa ya bote, Andrea. Pinagbigyan ka itayan, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, like it ni Andrian. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartek mo la dayta.
Agawid ka kay din tayong kamaturog. Paturugan lang yun. Malal daw ah. Rabi iti panaturog. Sige mo. I love you ko na. Ala, tila lawlawatong man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka nga, Ming. Kaya't ka nga asawaan, Andrea. Agasawa ta. Makasasawa ako. Ay, saan man natila ibagbagan? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartek sa kaagaram? Iturog mo pa, itap no mausawan ka. Salamat na. Andrea, di na paikas. Ay, ayatin ka ko na. Ako na nagmata na. Agsubli ka yung bigat. Tama mo ang tisumbat ko iti dayta. Itan, un ko na mo tayo, ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung tumbigatan. Ora may sa labawit ti maparte, mapalinan. Na yun ang tatay may sakal ding gan upat naman. Umanayon, dayta, sagana ta. Anya? Yan, un ko na mo na. Kasi nagkumamala. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng anak ta. Ada ijo istor na. Kaya't na kano nga asawaan ni Andrea. Anya! Ingka iyawid ta kababain. Sapay no mabartag dya anak ta, awan babain na. Agbalin ada gulit. Una yun ay aday jay alalakay. Malah, tayo nakiyaway ni Alfonso. Ay, anya day tanga itsura mo Alfonso. Nakaluspak ka ditan. Ay, tumadar ka ta. Magni Andrea, hindi na ako makaklunan. Tatang, mga asawa ko na yan. Ay, pagkayawin Andrea, taklunan na. Tasawa, no. Agawit na ako na. Sa kala natural na kung di aram no, nabartag ka na. Di ka lagbay. Tatang, Ay, tata. Talaga ka di akastan ni Alfonso no mabartek? Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na day ta. Iso pasensya ka na balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, agbaak ka no. Anyan? Ay, mayat ko magaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaasawa no nabartag. Balinswag ti utek na da ito yung anak ka. Ay, Alfonso, lumakay ka na buwero. Si kalangan ti awan asawa na kadya tayo nga agbabuwer kadya. Nga asawa kan ah. Anya pala aramidem nga ay. Sayang ti gwapo apulem. sa amin pare. Naladawan. Anya nga naladaw nga ibag-bagam. Mabalin pa mat. No kayat mo, ibirokan ka. Ado ti mabalin ko nga erito. Sa amin pare, kababayin mo. Sika. Nagtaar ka to bay. Mabain ka. Alaki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam, amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasang ka. Apay, awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samit la agaram day dyan no nabartek. Ay, unata, mabain ngamin nga agarem, no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingput ka ngamin. Iso, sapay kumaata klunam dyan akaw. Uray na bartek. Tagpay sumit, ibagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat ken ka, balasang ka. ala. Ay, alaki din balasang ko. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung mailaang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing pwede inam kahit. Iso, sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo ilagaram no nabartek ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi ka nagbartek, Alfonso. Wala. Di talaga. Basta nakakulunin ako. Dahil kasar ka na niya. Kasar ka itan. Anya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan ka na, Alfonso. Ah!
Hagyaw na. Inaklon-laklon langin. Ni, May kagarutan. Ganda balay me. Darasam. Yang amu nga kada nanang gandatang ko. ala, uy, iba ka na Alfonso. Uy, joke ko lang na dyan. Jok din na. Basta may nakita na. Jesus, maliit lang na rin. Isarap to store ko. Dadang, asawa ko na Andra. Anya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso tata. Ngam pinaypaiso na matan. Ay, alaki din, Andrea. Ang kasar kayon. Gasano nga dadang. Ayun kay mga yaban natin mangkasar ka sa kami. Ay, sana kaskari na ti bagbagam. Ano pa'y a proseso day tanakaw. Tulagan tayo pa'y ano ti kasar. Basta di yung pagawitan ni Andrea. Agyanan dito balay ayat ano biya. Lakay, pagawid mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay agar-aramid kalaklakayan. Ay na, di ka kati madanagan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na. Aya! Jak matan na riingan na Alfonso iti silid na nana. Napanan na ka di? Ah? Nay, kuna ka ano nakaturog pa'y laang balasang kaw. Awan matan iti silid na nana. Anya, napananangarudan ngay. Sige, tapasapul ko kanila kay. Ada kami lagayam dito store Alfonso. Agawitan. Manjak, dadang. Tanya di mo pagawitan, mate. Kagururay ija balay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Kasar nga ibagbagayo mo tatang. Nagko na ang mga asawa. Na, ay lukaw. Kaino ko na mga asawa ni Andrea. Aho, pagdaya mo imbagbaga. Pagawitan yun Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak tatang. Anya, ay, Marisileng! Arak man! May saabuti laeng! Mabait lang, pare. Ne. Asino taginom tatang? Sika! Pagbungaran ka man. Diyak kaya ti uminom ita. Ah, Aginanaak pa yung aginom tatang. na, Kasano day to yan ngay tata. Di nakmatan pag ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. ay, masurunak iti day dya tao. Apay, ada ayan napasamak iti nagbaitan niyo balasang ko. Ay kwa. Adda nana. Anya! Ay, lakay! Kasano day tuyan ngay? Ay, ala, bayan niyaw. Ay, wak man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Inggatangan ka iti arak. Manjak tatang. Di. Kunak nagbalbaliw ako. Likliga akong tuminom itaarak. Ah, Tapasubo da itang arak. anya! Kay kasano nga ron ni Andrea. Ape ay ngay dildilo na siya babae. Kadyak nga rin mga asawa. Agbaakak tatang. Ay, agsat ka kiting. Uray, busang day taginatang ka. Manjak. Ija akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy-noyam met ngamin dya anak mau. Kasano nga taya. Uray ko manawan na pasamak itinagbaitan da. Basol mau no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Ah, Makaammo ka. ay, mariribo ka nak. Dinto mga ginom di anaktan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di ng tuman kayatan. Nya nga taya ti ramidin ta. Ay makaammo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka na, Andrea. Diyan mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng ng taginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar tata. Winang, nay, tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang di ka madanagan. Tanwag bunga bilang tipan nakailawan niyaw. Tumulong kami Awan latan ti rumbang apagdanagan nyo tata. Ah,
Nga minsan na pud no nga dan napasama kiti nagbaitan mi. Ah, Kun kunaklaang dayjay. Bareng kunak no maikasarnak ti anak yung awan medlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko ti bagikan ko ana. Isabay-bayan yun. no kasta. Ay, agyaman nakabalasang kao. Hay, kung naalanupod nung adda na pasamak itinagbaitan niya. Awan, tata. Iso di kay madanagan. Nabang-ara na kiti daydian na amwak ken ni Andrea. Kat manipod di din sana na naginom ta anak ko kat nagbalbaliwan. Iso na laeng, tatalaga atinakderan nan ti panagbaak na. Saan mi madta na pinilit anang asawa? Tauray ka sa noti pa ng kumbinsimi kan kwa na talagang agbaak ti kayat na. Alakastan, ti pagayam mo, Antonio. Alagagayam, di tanti nagibusan, ti pakasaritaan ni pagayam Antonio, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina kada kayo amin.